okuruga kare amaka mingi g'abariisa omu kyanga kya Nkore gakaba genywereza aha kutunga ente z'enyankore kandi okurisa nigwe gwabaire guba guri omwuga mukuru omu maka aga ekyamanyirweho Nkore okuba ensi y'amate n'obwoki. Ahabw'empinduka y'ensi okucendeera kw'itaka hamwe n'ebyetengo bya sente amate gakacendeera kandi abantu bakaruga aha nte z'enyankore baza aha z'enjungu. Ahabwa karica yitu ahabw'obuhangwa bwitu ahabw'okurekaho ente ziitu original z'enyankore. Ente nungi munonga ziine bingi by'omugasho. Ekyokubanza nimuzihana, ogwo nigwo muco gwitu, niyo karica yitu. Nimuhana ente k'orukundo omuntu omuha ente. Mbwenu minisita w'ebyamagana Bright Rwamirama aha niho akyaturiire omu rukiiko rubaire rutebeekanisibwe abariisa b'ente z'enyankore omuri Rushere Kiruhuura ngu gavumenti eteekateekire kukwatiraho abo boona omu kucooka abarikukunda kugaruka omu kutunga ente z'enyankore. N'okusiima omunya-Uganda oriisize ente y'enyankore. Ente yitu neebaasa etagura miliyoni 6 omu South Africa erigira tihano ekintu kizaguma rubano ori abantu okukunda karica yawe kandi kukuza omwaka atandika kwetera za toki tushaka karica yitu eriyo neegireta niyo kwako neegenda tuwarisibona bandi baine ebintu bingi twine abakazi baitu nibamanya kuruka emiheyiha egi omujungu takwenda miheyiha naani ayenda ekyakubaasa kutwara owaaba akakozesa hatuwaza kutandika kukura nyoka abateine kanya nti kabateine n'ogu nanda kumfera na zaana hati nibwo namaye mburiki serious so nambwe nana yesere Dr. Shira Butungi bakore programu turebe tubanze tutandike n'abari organized abandi kuba bararebe ekituru gukora cyabonera nkija kugenda omesho. Hariho amasiko ngu abantu ko bakugaruka aha kutunga ente ezi kibaasa kwongera kugaruzaho obuhangwa bwa Nkore. Aha bwa TV West ndi Stewart Twine Omujune.